But since we said it is the first edition of the festival, Eminyeeto kandi ubwo yebembirwe district councillor ahabwe Eminyeeto eya Rubirizi babanza no kuyonje tawuni eya Cyambara batiyo nuko kweyonjero misho bakagambaho n'abanyamakuru ahari wa Rujojo Gardens omugomborra eya Kicwamba mu district ya Rubirizi ahabigendererwa byo teranirwa gomoro eco bari kugira ngo abantu baburijo tibeferireyo kushanga umuntu yazarigwa hano umwe nabitwara nk'ebintu biri bya burijo konke n'ebintu ebiri mu gasho gw'amani aho kwaturebera abantu nibaruga za buraya nibaruga nkahe kuba kwika hano bareba by'ubutonde bitwine bareba enyanja zitwine bareba na climate yo yonke itwine bashemererwa bagira ngo iki tukakireba ebyo buhangwa nibiza bishangaho abana biturazare n'abishkuruza eco nicimwe eca kabiri eshahezi hine cyane obukikwija munonga haza amagira ngo tusheme kuba ntubyare miti tusheme kuba nturinda ebyo buhangwa ebibira enyanja ebishara nkebyo kugira ngo ncyakare tutija kuwerekerera abari kukorera byo burambuzi nabahamya ko district ya Rubirizi nebyo burambuzi byinji ebero mu kenyanja hamwe n'ibindi byinji ngo konka kandi abantu baburijo nibabikwatijaga mwarebe nyanze zumwe ziryonzufa ebinyanki biryombemeramo ezimwe tizikirira productive nefete zicuru munyinji abo kugira ngo abantu nubayinga ku itaka liyo na rusuma nyanza rita enfe hata abantu bacugoba mu nyanza so wonderest experience yayiza abantu bakafuna intasi yindi kurabo mu tourism mbaza kusemero bakumi by'ubuhangwa byabo kandi n'umurumo gwetwena gwa buli omwe aine yitaka nataline yo umwebembezi natari mwebembezi kurebuka ngo twakuma eberhanga yatwere Rubirizi is a part in the park konka mazima go garingo waza kwetegereza urukutandikira Rubirizi aho urukutandikira aho tukweto mu nkombe muri kasiyo mu Karizu forest ukagenda urukuraba no wakuburyo mu motoka ukaza kwika katunguru Rubirizi aho rukoma ekintu kiri kusinga yo buhango cyo rabe noreba noza kuba noreba nacyo attributes narishi ibyo buhangwa nimanyishe nyanja nimanyishe bushara manyishe ibibira n'ibindi byone district ya Rubirizi ejwire byo burambuzi byinji kandi abantu abine business zitari zimwe na zimwe mu cyangeki nabashobora bari kugira ngo ngwija kuba mugisha gw'amana munonga okurambuza abaturage aha kuba bwiro bwinji bakizere kurambuza abajungu hamwe n'abandi bantu abatari kukomoka mu cyangeki aha binte biryo mu cyanga cyabo itwenka hoteli bashemerwa no mugisha muhango munonga kureba mutwafuna ekintu nk'eki omu region ahabwo kuba itwenjiza kutereza business nka hoteli kandi ntwija kongera kufuna sente kind of which is sente nizit twena is contributing a chunk. We are using what resources we have to get out other things that can be made. That means we are adding value to our products we have. Then in the community, and at the same time we are conserving our environment. Adding a value to it, and we continue to conserve our environment. Amakoraga Gashako Sharif Murungi ahabwa Sky TV agenshonga.